Kei ngai I kei ngawe I o ngā maunga waka I tēnei nā, ko Te Kupu o Te Uru. E tangi kaua tuana ki te iwi kue tūrangitia, a rea tūrā koutou ki te pōnui, ki te pōroa, ki te pōuriuri, ki reira uki ai. Uki mai anō rā ki a tātou I te unga ora, mauri ora, ki a tātou katoa. Nau mai rā ki tēnei wāhanga o te reo o Te Uru e ki Anei ko Te Kupu o Te Uru. E wakaoki ana I ngā pūrongo kua ua ake I te wiki, ei wānanga anō, ei aro anō mā tātou I te wānei. Nō reira, ko Alana Broughton tēnei, e wakatere ana I tēnei waka. Ko te wā ina nei ki a Ngāti Maruwharanui. Ki ngā wānanga kua tū ake ki roto I a taranaki Māuru, kei a Phoenix Manly Green, tēnei pūrongo. I tū te kaupapa mātauranga mo te iwi o Ngāti Maruwharanui, ki te waitapu ai no rongo I Waitara, ne ke atu I te rua te kau uri, I tai atu ki tēnei uiuinga. Ko te kaupapa nui ki tēnei ui, ko ngā moimoia o te ao mātauranga mo te iwi o Ngāti Maruwharanui. Hei tā Tamsin Rose Pue, raua ko Anaru Marshall, ko te reo o te iwi, te take. Ko te kaupapa matua o tēnei uiuinga, arāno o ki te ata ruku, te ata wetewete, te ata titiro, ki ngā wawata, ki ngā moimoia, o ngā uri katoa o Ngāti Maruwharanui I roto I te ao mātauranga. Nō reira ka waiwā I mātou I te rangi nei te ata titiro ki o rātou wawata, me ngā ia nui tonu o te iwi o ngā uri o Ngāti Maruwharanui I roto I te ao mātauranga. Kia kite rā, te kāhui maru, hea hara ngā pēneitanga, ngā pēratanga, hea hara te uara I e tika ana, kia aro atu, kia koke wakamua ai me ki I roto I ngā mahi nui kei mo I te aroaro mo Ngāti Maruwharanui. Before we went into the settlement journey, we had an aspirations hui, and our people told us that they wanted education, and land, education, employment, and something around the fix up the environment and our houses. And so that was the, I guess, the instruction laid down to us. So what we've done is we've mobilised the education part of it, and we've put a structure in place, and today is really to engage with our people. Mo te taurua mano te kaumairima, kua piki ake te tauranga o ngā uri, I roto I ngā āhuatanga o te mātauranga, o wa o I te kura. Hei tā Marshall, ko tēnei te karanga ki te iwi. If we go back to 2015, and the number of Ngāti Maru who were in tertiary education then has doubled to this time. So we're already, that tells us a lot about what Ngāti Maru want. And they instructed us, education. And, they're demonstrating that. So we have to follow that. And we have to provide opportunity and the structure so that they can enter onto their education journey. I guess the overall dream is that every Ngāti Maru rangatahi has the opportunity to become well educated and informed in our world today. Kua wai anga te tari o te kā ui maru I e tai mai ei uarai au, mo tai unga rangatai e noo ki ngā ware wānanga tū atu I te kura. Hei tā Marshall, ko tētai o ngā uarai wakawanake mai, ko tupu anuku. The education value chain is actually the structure that we've put in place. So we're active in the alternative education space. Our program is called Ngā Wānanga Māui Pōtiki, and it's engaging and with those tamariki and rangatahi that are in alternative education. We've also got our Tupua Nuku Workforce Development Program, which is about pathways and engaging with rangatahi in schools or in unemployment, and helping them develop a pathway to their futures. And also the other aspect of Tupua Nuku is to provide the pastoral care and support for them on that journey. Ko tētehi oku tino wawata, mo ngā uri katoa, mo tōku iwi o Ngāti Maruwharanui, kia mōhi o pū rātou, ki o rātou tuakiritanga, o rātou wakapapa kōrero, o rātou kōrero tuku iho, ngā hītori katoa o Ngāti Maruwharanui. Mā reira, ka tupu ake, te oranga o Ngāti Maruwharanui, ka tupu ake o rātou mātauranga, o rātou mōiotanga, ki o rātou ao, ki te ao e noho nei tātou. Koira te mea nui ki au, kia mōhi o rātou, ki te reo me ona tikanga, ki ngā kōrero a kuima a koromā, me e tehi atu o ngā āhuatanga.
Ko te mana konui opue, kia kite I te pua waitanga o te reo me ona tikanga, ngā kōrero ōpaki, ki roto I ngā uri o Ngāti Maruwharanui. Phoenix Millie Green, Te Reo o Te Uru. Tēnā rā koe Phoenix I tēnā pūrongo mō te Ngāti Maru Education Summit I tū I tērā wiki. Koenei te kaupapa, koenei tētei wānanga e kaa koi ana I ngā wakaro o ngā uri o roto mai o Ngāti Maru. Me te āngai atu ki te rautaki mātauranga me ki. E whakaaro ana ki te aua o te wakaako. Nō reira, tātou ka whakaaro ake ki o tātou anō weako, ki te wā e tamariki ana tātou, ki te wā e ako ana tātou, pe rānei te aua o e rā wā, o tērā mai. Mena rānei I rongo I mii rānei ki te mana o te tangata. Koira tētei āhuatanga, koira uki pēr tētei tino uru paunamu e kaa putana I roto I ngā wānanga āhua pēnei nā mo te whai whakaaro ki ngā rautaki pēnei te mātauranga. Arā, ko te hoki ngā o ngā maara ki te wā o tātou e tū ana, e noo ana I ēnei tūranga. Mo te aa, mo te oranga o te unga mokopuna, me te ātawhai whakaaro te ruku o onu ki ngā take o te wā, o ēnei wā, ngā wā ōmua, kamutu ka pēea rānei te āta whakarite-rite, te āta whakarite-rite I ngā pārekereke meki mō ngā uri wakaeke. Hoi anō, hoi ara, ko te Ngāti Maru Education Summit I tū I tērā wā. I tēnei wā I te iwi, ka uri te aro ki te awa o Whanganui, ki tēnei uri ona, ki a te kakinga Bishara, e whai mai ana I tēnei ara o te pāpāo. Anei a iruera rerekura me te pūrongo nei. Tūtaki mai kia te kakinga Kawiti Bishara, no Ngāti Tūwharetoa me te awa o Whanganui aia. I tipua ke aia ki Whanganui nei. Ko te whare o te taurewhiri nei, tana koanga I aia e noi ana. I taku whakatipiranga I konei, I te puni kōkiri, taku pāpā I mahi ai. Nā reira, ko mātou ko te reanga whakatipiranga I poi ai e rātou I taua wāra. Ki hai mātou I kite I tērā āhuatanga nā te mea tō mātou taitamarikitanga. Engari I nāi nei kua kite mātou I te āhuatanga o ngā momo mahi e whakahaerehia I roto I tēnei whare. Pērā I ngā mahi ā iwi, pērā I ngā mahi ā motu. I te nō aia I tāmiki makaurau mō tēte I wā poto ki te ako I ngā mātauranga e pāna ki te ao papāo. I oi ai tāna, kāore e wā I tu atu I te kāinga, arā ko Whanganui. Ko ako ahau I ngā momo katoa o te ao pāpaho, ngā momo kaikawe pūrongo. Pēhea nei te kapo I nā whakāhua, te tuhi, te kōrero. Ko ngā momo rereke o ngā kōrero. Ko ako ahau I tērā, kua heria mai au a pūkenga, hoki mai ki te kāinga, whāngaihia te iwi. Ai tāna, nā enei kau mātua aia I wakāwetia ki te takai I te uarai āpōpōtanga. I roto e warātou āhuatanga, ko pērā ia tā te atawhai, tai aroa, o nā mahi I roto I ngā mahi o te iwi o tō tātou awa tupua ngā maunga, te kāhui maunga me ki, te ana tipa me ona reo waiata, kua tuku nei hoki ki o nā uri, ki a mātou ngā rangatahi. Mere Alana Broughton mā, te huirangi wai ki repuru, rātou mā I parai te huarahi mā tātou, te hunga rangatahi e whaikaha. E whaikaha ana ki te haere o mātou ake huarahi, engari kia pupurihia ki ngā kōrero tuku iho o rātou mā. E rangata I tonu koe te kakinga, e nuinga ua mau ki te wai atu koe I te ara papāo. Iruere rerekura, te reo o Te Uru.
Kia ora rā e rui tēnā pūrongo mō te kakinga Bashara e taka I mai ana I tēnei ara o te ao pāpāo. Ko ia tērā e wakatawira mai ana ki a tātou te rere o te manu ka rere ki tua o tana ko anga ki te wainga mā tauranga o te ao o tāmeki makaurau pia nge ka ki te ngā rama muramura o reira ka ko I a ngā kai engari a tōna wā ka waka ukia mai ki te kāinga ki reira wāngai ia ai ki ngā pipi o te wā ki ngā tamariki me te kiake nōna te ngā ere. Wea no e te iwi, ko ia, ko te kakinga Bashara, ka re kore, ka re are o tātou taringa, ka ua ake ko ana kōrero ai wakarongo mā tātou, I roto I ngā rangi, I roto I ngā marama, I roto I te wā kei mua I a tātou. I tēnei wā ka roa ki tātou ki te pūrongo tuatoru o te wiki nei. Ko ia nei ko te pō wakanui I a matariki e pō waka ngāo maroto mai I te kanikani. Are mai rā I te iwi, kei a eru e rere rikura, tēnei pūrongo. Ka tītaa aere, ka neke neke aere. Tō mai nene oki. Koe nei ngā neke anga ka kitea ki runga I te papa kanikani e whakarite ana e tahi rāua ko ana. I was looking for a ball to go to, and I was prepared to go to Wellington for a ball. I looked in Wellington, Taranaki, I looked even Auckland, I thought, there are no balls. So I thought, why don't we hold a ball ourselves and turn it into a fundraiser. Ko I putia mo tata nei ropu, I te me pakaru haere a mātou nei kōti haumaru I a mātou tamariki mokopona, me a mātou nei waka hoki, ko pakaru e tihi. E kaupapa ko I moni mo te ropu waka ama o te kai au ākupe, ke tai ai e rātou te oko I ngā taputapu ou. Engari, te aua nei, ko āngai o ki tēnei kaupapa ki te wā e wakanui ai te tau au Māori, ara ko puanga. We're fundraising for resources for our Waka Ama Club because, as you know, there are many people who enjoy being on the water. Whakamonotia a matariki, o puanga rānei. Huri te mahara ki te wā I tipu ake au, I wangi a mātua nei mātua tūpuna, mātua. Ia te wikene I tūto mātua nei pō kanikani. A kua kāri rāua e mauana I tō rāua kākau rawe kia kitea I tō mātou kāmera, ei te pō tū ai te kanikani, tēnā komo ia o kākau piata ata me au u. We hope that they'll be wearing something nice, something glamorous, men in their suits, in their smart vests, women in their most glamorous ball gown, which is what I've written. Yeah, that's what we hope to see, and we want everyone to have fun. Tiro ia te pai tukutuku eventfinder.com ki te whakautu I ngā tikiti. Nau mahara mai ki te whakanui atu I a tātai katoa. Ia te rāmere I tūto mātou nei prakati mō tētehi tangata I ana ki te mahi kanikani. Ia te rāmere, nau mahara mai ki ngātahi o te awa, ka tīmata tātou nei prakati I te ono karaka. Nau mahara mai. Rhythm and Glide Dance Ball. Ka tū ei te kaumārima o Hurai ki te whare whakamaumahara hoia o whanganui. Iru ere rerikura te reo o Te Uru. Kei te mi atu ki a koe e ru, tēnā koe I tēnā pūrongo. Ko ia rā ko te pō waka nui I te rewanga mai o puanga, e pō waka ngāo maroto mai I te kanikani, kamutu e pō ko I pūtea, ei tautoko I te karapu waka ama nei o te kai au ākupe. Ko ia rā ko te waine I kōrero mai ki a tātou mō te timatanga mai o tēnei kaupapa. No ia rā tēnei kaupapa ara I ua ake I te kimi I tēnei I ēnei kātūru mā kanikani ko te
Ko te kātu taira kanikani tāku e kōrero nei, arā ko te ballroom dancing. Oi anō, e ua te kite ki Aotearoa i nei rangi, i nei wā. Nō reira, ka whakaaro ake, mena te tangata e pirangi ana ki te kite i rā āhuatanga, i rā kātu wā i rā kātu kaupapa whakakori i te tinana, me ngā taira o muara, ma te tangata tonu e wakatū. Nō reira, ko te pūrongo e vai ake nei, e aro atu ana ki tēnei te whakakuranui, kua tō ia mai i ngā repo e tatana ki a pātea. Kei a Phoenix Mainly Green, tēnei pūrongo. Kau ki tau, kau ki uta. I utia mai te wakatawito i Kuranui e wenua i noo i ngā iwi o Ngāti Maruwharanui, te whakakoi, rātou ko ngā rauru. Kei te tonga o Taranaki te wenua nei e wā te kau kiromita waka te tonga o Pātea. Ka ikina te waka nei, ka wakaoki ki ngā motu ki te āta titiro. E rere āmanu te wakatawito a Kuranui ki tai. I hura mai tēnei o ngā taonga, tēnei waka, i tēnei wāhine. Nā runga i te matenga o e te hituna o ngā marama ko tahake, ngā wiki ko tahake. I whakaaro ana ngā tangata o te rotorangi nei, me ana mga mahi o te dam, kia whai, kia rapu, kia kimi, me hea hai i mate ngā tuna. Nā reira, i hikoi haere ana rātou i ngā taha o te awa nei o Pātea, ana ka kite ai i tēnei waka, ko hura mai a tātou i tēnei wā. I te tekau mātoru o ngā rā o une i te tau 1839, i mai uretia a te pakakoi. I rere atu i te tekau māwā o ngā rā o une. Ko ta irauri ma te koutou waimuri, kua rewa ki runga te waka nei. E ai kia ngā rewa e to unui tēnei. On the 13th of June in 1869, our people surrendered at the Kuranui under the leadership of Ngā Tūwharetoa. 13th of June in 1869 is when Ngā Tūwharetoa surrendered to the armed forces. After tracking them since the Battle of Roto, Te Waru's one of his last battles in this area anyway. There was another one at Wakamara not long after, but at that point Ngā Tūwharetoa with the Pakakoi had split and come up the river here. And so 30th of June again is when we officially surrendered at Kuranui. And then they stayed there for a night, so the 14th of June is the date when they were taken actually downriver on 17 waka of their own. So the significance of 13th of June between the times that they surrendered, which is obviously near the times that we lifted in a waka, and the 14th is the time when they're actually taken away, which is today when we're about to lift the waka itself. Ei tā ngāpari, e tō uwaka ira tēnei mo te iwi me ngā apu. Kia wai ono ngā anō ki te wenua, ki te pātawito o Kuranui. So the significance of this waka being found, or Kuranui being found, is reconnected us back to our whenua Kuranui. So that's the most important for us as iwi, as hapu, as descendants of Ngā Tūwharetoa and all those tupuna that were taken to Otago. Nā ngā uri o te waka i kukume mai i aia ki runga i te mata o te wenua. Ei tā pōkai, ko rātou oki i waka rite i tōna waka au mo te airinga atu ki ngā motu. Ko aira, te tanata tūtū taua, kaore ko hau, ko nui ho, ko nua, ke ko manu ko weka. Ko tōroa, ko rua ino, ko tahuna te rā, te maru ka hurua. Ko hurunui no manu no weka, ko tūta pori a tuka tūta pori mai, wero no, ko rā mai whakai ai ana, no tika I tēnei ata, mā āna uri, anō e hiki ki runga i te whenua, ana ka tahi ka whakarite i tōna ake waka, ka tae te waka topa te hiki ki runga i ngā pari, ki runga i tōna waka anō,
kia kawe ki tōna nohoanga ki roto i a ngā motu. Ko te anga wakamua kia wakatoka i te 13 ki te 14 o une, ei rangi wakamauma ara ki ngā tūpuna o Kuranui. For us, from this moment going forward, I think, after talking with some of the Ngāti Maru advisors, they're going to try and make 13th and 14th time when we also come back up here and or we turn our waka back to Pātia, hopefully after it starts preservation. So it's become that tohu for us. Ka tika kia hoki mai ki roto i a tātou, me ona tohu pia ki a tātou ānauri, tātou o Kuranui, nā reira ka tika, ana ka hua mai tēnei kura waka, ana ko Kuranui tōne ingoa ki roto i a tātou. Ana tēnei he taonga no āti tipua, no āti tawhito, e tohu ana ki a tātou. Nā reira, me ata whakarongo ana tātou ki ana tohu. Kano o te waka ki te ringa o ngā kai aro matawai ki kōra e te aki ana te waka. Ko te manokonui mo te waka, ka oki mai ai Kuranui mo ona uri. Nā runga na mai o wai hihi, o wai ha kai reira tīringa o Aotea. Ko tōna tangata ko tiri ko kauika. Tūturu ahu te whakamaua kia tīna, tīna te mori hawaiki. Hana, hara mai te toki. Haumia, huia, taiki. Kei te mii ki a koe e Phoenix, tēnā koe i te tuari mai i tēnei pūrongo mo te taonga nei, ara ko te waka Kuranui. Kutō ia mai ngā repo wai o Kuranui tonu, me ona ononga ki a ngā rauru, ki a Ngāti Ruanui, ki te pakako i oki. Tēnei taonga, kua ua ake i runga i te wakarongo a te tangata ki a Taiao. Ka wakarongo ki te moana ki ngā wai ki ngā tuna, kare pia e tai ana ki ngā taunga. No reira ia ka aere atu ki reira, ka tiro aere ea ara te mate. Ka ua ake ko tēnei taonga a tātou, tēnei tupuna pia te kitenga o etei i roto i te kite atu i tēnei waka me te kite ia koe anō i roto i aia. Ara ki te waka, ka oki mai ki a tātou anō, ki te ao kiko nei me te kite mai mena, e kite a mai ana o nā āhuatanga ki roto i a tātou pia nge. Oe anō ko te nui o ngā wānanga ei pai ake i roto i ngā marama. Tēnei waka kutau atu ki ngā motu i te wānei, oi anō ko ngā wakaro o etei, ko ngā ia o etei, kia oki mai ki te iwi. Ara ngā wānanga kāre kore ko enei kā tū wānanga kā ua ake mo te āua o te ātamana ki te āta tiaki i te taa kiko o te waka nei. Engari ki tua o tērā e mārama ana tātou tērā oki ko ngā taa katoa. E te iwi e koira katoa ngā pūrongo kua ua ake i te reo o te uru i tēnei wiki. E mi ukau atu ana ki ngā pau reo irirangi Māori ki te korimako o Taranaki, ara te reo irirangi o Taranaki, ki te reo irirangi o Whanganui, Āo FM, ki te reo irirangi o Rangitāne, a Kia Ora FM. Tēnei ngā āpōpōtanga Te Kupu o Te Uru, e mea tautoko nā te māngai pāo. Ko Alana Broughton tēnei, e mi ukau atu ana ki a koutou i te iwi. Tēnā koutou, tēnā tātou katoa. Ko te reo, te take.